MOSSAD Chhinchhiahnaah official emblem ma hian khonvardana pasari Jerusalem temple om thin lem kha a oma Bible thu fingte bung som pakhat chang som palina in ruaina fing a om lo chuan hnam atlu thina rem ruat thiam an tam ero chuan a him thin ti thu hebrai tonga inziakin chu khonvardana pasari chu a hual le ani MOSSAD hi khovela intelligence service tlotling ber ti hiala chalngam an ni thu le an na tho then khat kantar lang to thrina tun tuma hian Israel ram din ma tang dai to a juda ten an sahim na tur le an puala ram hran an nei ve theina tura tangkai ni an ngai mel ma te bituma tha targeted killing anti an lo ngai poimo thin zia le MOSSAD lo pian chua dan te kantar lang don ani kumzabi som pakuana top lama Europe ram then khat abigin Russia op rama te juda te ti dudana le en hranna na sat tak a oma hei wang hian juda ten an mani puala ram hran nei ve duna an nei tran ani Europe lama chuan nei thei anin rin lo awangin Turkish op ram Ottoman Palestine a juda tam tak pem lutin Palestine ram chunga ram hran nei ve thei dan turkong an dap tran ta ani heng pem lut te jinga hian Russia atanga pem lut Hijak benvi chu Zionist movement a aphusa pawl le akhai pa te jinga telin kumsang khajakua pasari September thla a midang pasari tenen Jaffa khua a in lua nam movement kalpui turin sipai pawl Bargoria an din ta ani mithen khatin tharum mangkher lo po a an puala ram hran an nei ve thei mai anin be seilain benvi te ho ngai da ne ro chuan Russia le Europe ram hranga juda te anti du da zia te an thlirin a suala an sual chua ngei le tharum manga an in humhim angai don ti an hrechiang hle ani chu movement an din nu chuan Russia le Europe ram hranga tangin zalenna be sei juda te an ron lu bel ve zela kumsang khazakua pakua a Bargoria chu Polian le chakjok ni turin hebrai tongin hazomar ti a ahming thlak anita a hazomar chu venghim tu ti na ani ti chuan hazomar sipai te chuan mun hranga om mun khuarin juda te chunga kuthlak ching arab hote run le tha an ching chhota a kumsang khazakua som paruka hazomar sipai te hian arab civil mi mai nilovin police pakhat juda te chunga nunrong taka che thin Aref al-Arshan chu an ka phlum nge ani indo pui pakhat na wanglai kumsang khajakua som pasari November ni nia British sarkarin Balfour Declaration chuain Palestine chu juda te ta na in pui ani tur thu apuanga chu chuan Zionist movement kalpui tu suai tulian te po atilom hle ani ma se hetia British in na opnu po hian ramzalen le mani puala ro in rel thei tur ram chu olsam taka nei mai thei alani chuang lova thei to pin Israel ram din turin an sual zui reng ani kumsang khat zakua som ni a hazomar kha hangana ti a thlak ani a Palestine ram op tu British sarkarin hangana chu juda te puala veng him tu sipai paramilitary force anga hin ngaithnathiamna thui tak ape a ma se sarkar sipai le police te ang tak ero chuan enkol an ni lo thung ani hemi nu hian Palestine ram chunga juda te chet vel na le hangana sipai te chunga thunei na nei turin Jewish agency din ni in an ho tu pa chu David Ben-Gurion ani kumsang khajakwa somni pakhat me ni khata Jaffa khua a hotel pakhata Arab mi pui pung khomin juda mi som pali lai mai an chil hluma heng Arab mi pui te hostel chunga an lu theinan hian Arab police officer pakhatin apui ani ti hriat chua ani a ti chuan sang khajakwa somni pathum January ni som pasaria hangana sipai than chua bik ten Tel Aviv khopui kot thlera chu Arab police officer chu an ka phlum ani hangana sipai te hian juda te thlawang ho nan le ramhran an nei theina tur nia an ngaya chuan Arab civil mi le police mai baka juda mi ngei po ni she an mani phatsan tu le do tu chu tha mai an poisa lo Dutch mi pakhat Jacob Dihan po juda kulmuk Horadi LRDocs ni in kumsang kajakwa som ni chawa Jerusalem ma achenga
juda te puala ram hran chu mihring in a sual chhuah chi ani lo ti in Messiah din tur zawk ani ti hi angai dan ani a ram hran din tuma Messiah thu ngai chang lova mihring taka beihna chu sual lian tak ani ti in atlang aw puya chu ngai dan chu khovel hriata alo dar ta thuai nge ani chu hagana hotupa ijak ben vi yan alo hriatin nam movement an kalpui mek ti chethei tu tur ni anga in Jacob Dinchhuah thana tur thupek chu achuata ani chu thupek bo zui chuan kumsang khachakwa somni pali June ni som thuma Jerusalem khopuya synagogue pakhat atanga aron chuain Jaffa kongpuya hangana sipai pahniin Jacob Dinchhuah chu anloka phluma boruak po ati so sang deuh hat nge ani hangana chunga thunei tu Jewish Agency hotupa David Ben-Gurion chuan hemi hnu hian mi tha hna chu thoktori lo turin hagana hruai tu te a hriatira hei wang hian Arab le Palestinian hruai tu lok tak tha tuma an ve mek te po hagana sipai te chuan an that chun zom thei talo ani kan hriat angin David Ben-Gurion hi Jewish Agency hotupa ni zui zelin Israeli Prime Minister Mashaber ani chauhiala hangana hotupa Ijak Ben-Vi po hi kumsang kachakwa somnga pahnia Israel President pahnina aron ni chauve ani hetia Ben-Gurion nan melma te thlurbinga tha akhapta ka wang hian hagana sipai then khat chu anlom lo hle a Jacob Dinchhuah ka phlumtu zinga pakhat Abraham te khomi chuan athian then khat tenen sangkha zakwa somthum pakhata hagana chua sanin sipai pawl thar National Military Organization irgun sipai andina kumsang khat zakwa somli chawa irgun sipai hotupa chu Menachem Begin ni in kumsang khat zakwa somsari pasari a Prime Minister aron ni chawa Israeli Prime Minister te zinga arorum berpol aron ni nge ani irgun sipai din ani nulok hian lekhi sipai aron ding vele a irgun le lekhi sipai te hian melma te tha le British sarkar laka tharum tho te chu anching thun zom zel ani lekhi sipai ho tu te zinga langsar tak pakhat chu Isaac Shamir ni in ahnua Prime Minister te po aron ni chauve ani lekhi ti hi hebrai tonga Israel zalenna suala beitu te ti na ani a British sarkar ro chuan irgun nen hian helpol a achiar thung ani kumsang khajakwa somli pali September ni somni pakua a British police officer Jewish state a CID hotupa Tom Wilkin chu Jerusalem khopuya lekhi sipai pahniin anka phluma heiba ka hian Egypt khopui Cairo a British resident minister Lord Moyne chu Isaac Shamir sipai pahni te hian anka phlum le bok ani Menachem asipai irgun ho po anom mai big lova kumsang khajakwa somli paruk July ni somni pahni a Jerusalem khopuya hotel lar tak British Army la intelligence 10 officer tana an manber King David Hotel chu bombmanga bein mi somkwa pakhat thi in somli pangala in hliaman tura thi te jinga hian British official te mai ni lovin tual chung juda te po antel nuala Menachem maten an ramachanga British chuana tura man ro tangkai tak niya an hriat lain Jewish Agency hotupa David Ben-Gurion ero chuan chutianga rol rala chêtna chu adem hle a irgun le lekhi sipai te chu juda te melma ti hialin alo soi ve thung ani Menachem sipai ten King David Hotel an bom hnu lok hian Isaac Shamir sipai lekhi hovin rom khopuya British Embassy a bom man tipuak vele a hei mai ba ka hian British sarkar senior cabinet member chinte ti thainan London na an chêtna a letter bomb le khathon honruala puak thei tur chi an thon le veka heng letter bomb te hi pakhat ma apuak lo na in an thil tum chu a hlo tling thova British intelligence MI510 Zionist underground sipai te hlo om zia le an laka film khur atul zia an riat pha a Soviet Union ho ai po in Zionist sipai te hi an tan an hlo om jok ni in an ngai ani
British sarkarin Palestine achua santak na chan poimo takpo khatia rol rala an chet vel na te kha ani pakhat ve ni in irgun le hi sipai te chuan an ngaya dikpo adik thui viau ome kumsang khajakwa samli pasari November ni samhni pakua a UN General Assembly in Palestine ram then hranga juda te puala ram pek ve tha anti thu puan ani a hemi rual hian arab ram ten juda te beihna ngorle zualin an tran ngala hetia arab le Palestinian pawl hrang in juda te an beiron tak chiama chuan Ben-Gurion po in melma te zon chua tha atul zia hrechuakin chutiang ti tur chuan hangana sipai te po thu ape a ma se an hlotling hlei thei mai lo ani ama a irgun le lehi sipain an beihna te kha lo hriat thiam pui ni se chuan Palestinian pawl hruai tu lok tak ho hi da that an ni to nge in arin oma ma se thilkal dan adang lam deuta ani UN General Assembly in Palestine thenran aremti atanga tharukna a Arab le Palestinian te dodal na satakara me ni sompali sangkhajakwa samli pariata Jewish state how to pa David Ben-Gurion chuan Israel ram din ani thu puangin sarkar lailoka Prime Minister masaber ni na achel ngala hemini zanlai pel fel chi a hian Arab ram te chuan tangrualin ram ding tir chu an beiron le ngala Arab sipai te hian an tam hne ema wangin Israel chu nuai re le ngal mai ani rin ani a ma se mena khem ma sipai te le Isaac Shamir sipai te le Ben-Gurion sipai ten thei top chu a tranla in an ram humhim turin an bei hawa hei mai ba ka hian nazikut atanga dam kho chuak juda tor chel le rorum tak te Israela ronpem lutin an puala ram loading tan tir chu nget taka din theinan thei top an ron chua ve ngal boka ti chuan ram ding tir chu tlulovin a loading changjui theita ani Ben-Gurion an Israel ram din ani thu apuan chua zan la hian US President Harry S. Truman chuan US in juda te puala Palestina ram thar lo piang chu apompui ani ti thu chua asiam ngala chu chuan US official then khat abara khain an lungte po a oilo hle nge ani US sarkarin Israel apompui na thu chua President Truman a ming zia hnan copy chu tuna kan hmu mek hi ani tichuan melma te laka an ram chan tur le venghim turin Zionist nam sipai pathum irgun lekhi le hangana te chu Israel Defense Force a anin chhun fin ta ani a ma se hemi hnu po hian irgun le lekhi sipai te hian Ben-Gurion arem ti puina lovin malak na sang an la nei chun zom ve zel thawa engemaw Champhai chuan Ben-Gurion a thin po an ti ur thin hle nge ani lekhi sipai ho tu pa Isaac Shamir phei chu Ben-Gurion an wanted lisa ada hiala ma se an man chuak talova athurwal pui then khat te ro chu man anni heng hun lai atang hian Ben-Gurion chuan an ram adin nge zel theina tura spy thatak an mamo zia hria in intelligence agency pathum adina ama saber chu Israel Defense Forces Intelligence Department aman ni in sipai intelligence big ani a apahni na chu ram chung ral muan na tura malatur Internal Security Agency sinbet ni in apathum na chu rampon lam en thlak na thok tur le khovel ram sanga juda te sahim na ngai tu tur Political Department ni in Foreign Ministry nuaya a om ani Foreign Minister Moshe Saret chu Political Department how to pa ni in Arab ram te ne na in doreng ai chuan in rem na an siam thei ringin chulam hoi chuan ma po ala a Jordan lalle Lebanon Prime Minister tenen po arukin in rem na an nei ani chu thu chu Israeli Security Agency sinbet how to pa Iser Harel lan ariatin alom lo hle a Arab ram te hi do kan kil pui ai chuan tharum manga nuaizal afu zo kang ti Harel chuan aring ani chutiang hnua chuan Prime Minister Ben-Gurion an Harel langai dan chu dikzok dona hria in
political department chu foreign ministry thu neina hnuai atanga la chuakin ama thu neina hnuaia ada ta a mingpo thlakin Institute for Intelligence and Special Operations MOSSAD ti aloni ta ani Sinbet Chief Iser Harel chu MOSSAD Chief ni na chelkoptirin MOSSAD Chief masaber ani a voin thleng hian MOSSAD Chief hian directin Prime Minister hnen aṭangin thupek anla mutazela Ministry dangle cabinet in enrolna an nei ve lem lo ani MOSSAD Chief ni na achel fel hnu lokin Harel chuan an agent zinga lemziak thiam kohen abarbanel chu MOSSAD official emblem tur ziak turin atia tichuan abarbanel chuan khonwarda na pasari lem chu ziakin asir kwala thufing te bung samhni pali chang rukthu indo ma in ngun taka ral relok athra ti chu hebrai tongin aziak kwala he thu hi anua solomona thufing vek bung som pakhat chang som pali in suaina fing om lo chuan hnam atlu thina remruat thiam an tam ero chuan ahim thin ti thu hian thlak ani le ta ani ti chuan chu official emblem chu voin thleng hian MOSSADin an lamang chun zom tareng ani kumsang khat zakua somnga palia Israeli Navy Captain Alexander Israeli chu Israel atanga tlan chuakin Rom khopuya Egyptian Embassy a Israel top secret document shal tumin akala MOSSADin an hriatin MOSSAD Chief Harel la unau pa akazin Rafi Aitan le agent dang pathum te Israeli ya Israela khruai ho turin an thok chuak ta ani Rafi Aitan na saidanin agent pathum te hian Israeli chu an hmurua laka hlum mai an dua ma se Harel lan anung chunga Israel ron thlen turin le ro rel na ma a dintir turin adu ani Alexander Israeli hi Juda ani vebok awangin Juda in an Juda pui ti hlum chu Israel le MOSSAD kalphung ani lo hrimhrima mani Juda pui thattu chu ngaidam theilo ni in an ngai hial ani Israeli Independence War First Israeli Arab War ti ashiat nibok kumsang khajakwa somli pariata Israel le Arab te indona khan Israel sipai pakhat chu ramphat sana Arab sipai te tanpuya pu ani awangin ka hlum ani a chumi hnu ramro rel na fel tak an nei hnuah chuan judami tu ma dan angin an lati hlum le to lo ani ma se tuntuma MOSSAD operation lian tham masabera hian Rafi Aitan le ahote hian Alexander Israeli chu Europe aṭangin Israel panin Israeli Air Force thlawna hmangin an phura mudhilna damdoya chiwin bom chunga an khunga kongtluanin an cholna hmun na pianga an chiu chun zom zela ma se Athens an thlen chuan Israeli chu athi ti an hrechuaka chumi hnu chuan Harel la thupek angin thlawna aṭangin tuipuya aruang chu an pai taringot ani hetia tumreng wangpo nilova an Juda pui MOSSAD kuta athi hnu hian Harel chuan mi ruk bo le thavel na konga tonthriat nei thabik te MOSSAD ta lak lua hit team hranpa din julin asia a Prime Minister Ben Gurion rem ti puina in Irgun le lekhi sipai mishat khokheng wanted list te po a anlo da to tenge ho kha MOSSAD hit team ma luturin an som ta a Isaac Shamir le midang enge MOSSADin chu somna chu changin MOSSAD hit team masaber chu Dinchhuah aloni a Isaac Shamira MOSSAD operative ani chung hian operation poimo enge MOSSAD an hlotlin puya kumsang khajakwa somriat pali a pheichuan David Ben Gurion a thutna thin Prime Minister thuttlenga hial aron thu chhauta a Prime Minister chung hian Israel sipai le MOSSADin operation ropuiin le Chhinchhiahnaah enge MOSSAD an nei bok ani Iser Harel la MOSSAD chief ani chung hian kumsang khajakwa somruk chawa mason na tam tak nein Nazi sipai ho tupa Adolf Eichmann po Argentina atanga ruchuakin
Israela thiam lo chantira khai hlum anita kha ania aikmena khai hlum ani laya prime minister kha Ben Gurion tho hini in president chu kumsang kha jakua pasaria Israel na movement din tupa Ijak Ben V kha ania mumal taka Israel sarkar adin hnua dan ang thapa mi anti hlum masaber le a om chun chu Adolf Eichmann hi anita ani khovel ram hrang hian indona alo chua pal thuta an man tangkai turin spy thatak tak te tir chuakin mel maram le ramdang hrang te en thlak na an thok ve a an spy te thil hriat chu da tha in indona alo chua pal thuta man tangkaya an ti thin ani Israel ero chuan indona lian tham an pumpel theina turin an mel malang sar le noksak zual te chu aru ka that turin a intelligence te amang tangkai ve hlau thunga hei wang hian indona lian tham tam tak an pumpel reng boka an pumpel theilo chin alo thlen po in ne tu din hmuna an din thei pha fo ani Israeli intelligence MOSSAD hian an ramtana thil hlau om le noksak tur te hi aru ka bein ti chezel lo ta she voina hian khovel map a Israel alang to kher lo mai thei ti hi intelligence analyst then khat te ngai dan chu ani hial ani tun hnai mai kumzabi somni pakhat na po merdagan na enkol na hnuaya MOSSADin Iran nuclear program ati chuan opsak na sat zia chu khovel makti atlinga indona rap thlak tak pumpel turin mel ma te tho ma athovin anin rin ma in an tuzal thei ri zel chu alani hi tun chumatan chuan du tok le ri ila next video a in hmule theu kan tum don nia ang tha ule